me do for watch me anso kra ma twen me tie ya me twen ya me Facebook yi bia WhatsApp we dey me boni di na je itikapa o say is it me proof patcho enye me proof me kra ya na ma ye wa na me ni me producer nya asem kitam say sa akofo be kase ya so ya no aye setewa na no first April ma ye setewa ene me da ye setewa nti patcho hallelujah 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 so ati ase nyame adom abofo naba also for Bishop Daniel Obinim wababedu and into one is all about you and you nya bere say said ye yahye wo no de ye mpese be yo city wade bia nti we Adekye Nsroma extended madaroma said ye da mo de cheye no mo fabre ne cheye na me wo gidie se wo pese wo te ne nka Eninti ubehwe yen na bibia ye kama yen ti birthday we mfio na fe ye mo enkomo happy birthday enkoma mama Esther Leke ya wo sunyane oba Amanda wo USA ese ma ene ye wa woda o ma woda pa oni abusuafo ni nyina ena eja kwabena eja lagata enso eka ho ena happy birthday in advance enkoma yenua be ma Kojo Asante of Peace FM Online and Honorable Julius Debra Chief of Staff Sunday eye ma woda hallelujah 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 hallelujah. What for number? Yeah, what for you? Near Queen said, what for you? Really, I'm almost sorry now. Your Jumano city city, no. And a jump piebo, so I say, a homachim piebo. Into we free more in ye. Say, and rano. Ubimpe eba me ho, on any crowfoot in a bar me ho, catch him say. Come and try to do her 7. But me catch on some Nsroma. And Pabono was starting at John Bear 12. I was so roughly so for the make cry there was a roughly 5 how much no. We one more cry 5 hours I was so bo. Nipe gumi on the Dawson. Into bonnet 3 hours a cry and koi cause I how much no. Omo mutiemu free yankopon we as in Dawson. Tis a wood and I am more and so and free radiant chere radiant fast Soloban hoa. And ye cause nipa ne good kumasia solo crano. 3 hours in Piable Cram is Shama woman. And you won't now cry. Debbie, 2 no, or cast 7 on I'm so Miss Reno, 7 dear. Miss Reno, Miss Reno, pa, Miss Reno. No, membership no more basing. Eh, before was ne Dawson, roughly, me check it Kumasini a crown at Tamaka, roughly 50,000. Wow, Kumasini Tamania crown, 50,000 organachi. The patron, you will be a cushion, you'll be to America. You should be first number will bear 15 branches. No, okay. But now I say. Mimi nya kwan ko ho no na de ekoso ho na mempe na me obi okofori dua sunwan takura de Cape Coast Asante Achima go konongo edoso but me am break ni nyina na me boa pastors ni nyina no say omo ma ne e operate 3 branches no ti one ya wo nyina e pacho 15 branches na 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 me ka say na me ntimi nko ni nyina nyensa pe na mtimi ko Kumase Accra ni Tema every week bia no me Kumase ne Sunday no be Tema Tuesday na Wednesday we create my Accra but Fridays no all the branches no omu nyina no sorry resident pastors ne ye nti Sunday na memgo Kumase no so na resident pastors ne what Tema ne Accra no so ye o ma sorry okay afi yemra fie ne monkomo hwan ni Bishop Daniel Obinim me pacho Bishop Daniel Obinim branti bia opapa efri Kumase ebua kwase paase I friend no James Kwadwobunsu. Se passe ahemfie ye ne di akonwa ho. Obinim kreya sane abrantie bia ofri Mampontene Heman. Eye Ashanti region kwabre. Eno so baafo akutu a kane no ye transport adwuma no. Ono so no me nana no. Enti na ho so na me so me maami efri. Enti no Obinim ene sa abrantie no. Ebrebi yete se yese wo ye ayibeni. Ana anwuneni no krebe no oh yes wo de them me pacho me amete sa ene ne nyina no sa me kan say voice video no e kwa wo me phone so ne krebe anim me krebe na ma kire me kira kwan no obi bia anya anwuneni David me papa na ma kire me papa free ebu akwa Kumase ebu akwa ya sepase na me ma me nso free Mampontene Heman ankase Heman aha ntine ho na masene efrinti no bibi anya nwani afi yemra ministry breben na wo kwa asofodie mu wan na di na isagu so share sofu okay meda wase di kan no ye wo meto Assemblies of God mu
ɛhɔ ne yɛtete me ayɛ bɔ masu nti sɔfo tete me bɔ masu ne yɛfɛ no Reverend Bismarck Owusu Ansa na ɔyɛ Assemblies of God sɔfo nti ɛbra wo bɔ masu wie no ɔsa fa me tena ne nkyɛn tɔno ne tiri ne mea de me wura prayer tower mu as a prayer warrior so a emu na mbɛyɛ sɔfo a Eradi adum gya me kwan ya me so me start International Gospel Church nti me start International Gospel Church for 16 years ni any ache me started the year 2000 me started with Kumasi Kimfesa for omo park now me training also no Alaji Guiza omo park now me training when I started Empire Bo e park so and the Jesus Christ e dia bedu baby e dream nti wo de na wo ministry are Empire Bo na me ankasa no na me ni vision se mete asori because eni ma adwene mu kra me na da me trim se bia meboa me sofo panyini na wa Assemblies of God na mu but na dream bia menya bia no na se me da asori kesia no nti na me bona mane no so enya me pebebem nti bre no so ye kra na o hira me gya me kwan na me age ni 22 years na me so kra nti oka se me nkono na me kra no me ntia se kopem se me ko share mountains 40 days a man no nsu amendi dia kopem se Jesus Christ yi ni ho adi kire me se ni person me start ministry na ni kwa se me hye sofo na ase ba na me ntia se te me start ministry ansa na me ntia se because up to date me sofo panyin ko ni pokuta no enuru 50 mpo na o kita be 50,000 up to date e be den kra so be nya dipa bia 40 nti ono akra wote mase enne kra wote mase enne kra me ya asol ko tim besra me ni wote akiri na o bake me mpaibum nti ne kra no wote asese nka wo je metra ne ncha ko ha me hu se be ministry ne so ena Diana me so no na me kuta congregation bebre wo dayim te me ka kire na no se sa enya me pebebe nko pem se da kono no aka se da bi wo si me kwanti me nko eni so hira me am de ko share mountains ya me nya go ahead ni se beti master te media me so me start wo Kimfesa park so wo Kumasi asonase I see obia woni pa ohwe no anati se wo ba Kristo sumu a yesi we am spiritual father we am spiritual papa nti Bishop Obinim spiritual father ni hwan leda wase wo hobi na dedi kan so amensa nchia wo tiefo no ne obi wese a omatwen wache me spiritual father na maboni din no on Reverend Bismarck Owusu Ansa okay on tete ni obo masu apart from one no obi eni one more me spiritual father wa Ghana ha no I see debi obi eni me spiritual father Bishop Charles Ajinasari na ebrebi be de me ho kobo no na me call nche na me kire mu di ntia me de me ho akobo no because na me pese me start crusade bi eye na me so me nya bi da crusade no na me pese me tutu kwan ko ye programs ono so nya me adom wodi kan e wo crusade ni akontu mu e fa Pakistan ne India ne sane mane wakoko ntebe me ko bo na me ka kire no so no o allow me eje me ntebe ne tutu kwan ye ko like Kinshasa Maiduguri Port Harcourt ye ko ne baby bebre tina o church ne mane ni so bebre tem se eno ne baby ya me de me hokobo na ba no kura no be free ni nchen kura no na me pese me ya me so no eye crusade bi ko pem se Jesus Christ be ni ho di chem se da bi e so bia no kwan ko se so tire kwan ene so car kwan ene so lupre kwan ene so ship on so kwan e kwan ye fo eye east west south and north obi antumi fo obi akwan saa niema fo amaboi car ne ship ne train ne lupre no ba ko kura ntimi fo ba ko kura kwan so ma ne yi what size enye yi wo de wade woni bu a ba ko kura ntimi fo ba ko kwan so ma ne yi te wade chema se eso ne kwan ne so me kwan ntimi follow me die no do makosua de but me hwe so nye me die na mahwe so aye ye mrata de wo kan obia ne ne kwan no ye wo evangelist ye wo prophet ye wo pastors ye wo preachers and teachers wo ye mudie he me da wase me start for furo no na me evangelist na me preachi e wo market ni kemu because my message as me disofo you preach my message like no what the heaven and the such me okay it me no make kwa so nyina na heaven e wo ma adwene mu eni ma adwene kwa se me be disofo na se me be such kwa be peka na fie na Matthew 6:33-34 ne se hwehwe osoro ahini ne trene kane na de aka no de beka ho na menim se wudi Yesu Kristo achiye na wudi na chi nukremu a wo hirawo te me de me sachira ko heaven ko pem se me so da na me preachi na me bo me so fa mane a wo se me start ya me de start wo
Assemblies of God na me evangelism wa me preach ahomache na me ko kemu na me preach na me ko kegetia na me preach between preach kura fa kaya ba circle na me preach te no na me preach ya ko pem say adoma che dey prophetic ediye no so ebeka ho nti me so fa na me hye na ase no e ho na ediye no kura start ye nti na o ma me kwan kura ma me ye adwuma and do because I'm a tower leader. And I'm a shut tower for so. The DNA Juma na fin Adumono started to be brave account. It was a 5-fold ministry, a pastor, teacher, prophet, evangelist, and apostle. Adumina ye be mojuma. Hanning name mojuma. Opema say, and Borofubin free America and London and Nigeria and South Africa. Sabi see me, bishop. And I'm a doctrine certificate. And no chance at a ministry of health for who my yaresa may say who is there be reported doctor reporting in other home because yen say area yen katawani emonimba ye je collabo report 37 military hospital report say kumasi g na ko yen so e je report the ministry of health for who ayaresa may say no nom say there be also so mama doctrine certificate e be touch for me healing no ye best about healing so na tro no say obia ne ne de say we teacher o say ebi mo o ye wo mu teachers ebi no your more evangelist ebi no your more prophet nti baako for why nyame ni pedi boane enti ase baako for tumi nya sa all the 5 ni num ni nyina baako for tumi nya ni nyina eye easy cross obenya I see te say dem me ho aye example yi sa gift ni nyina ye me mu adwuma because apostle ni obi be branches unti me fa din no apostle no nto so e din na ya apostle no e apostolic work what they call this now bet you say apostle no nam and we adwuma no into apostle that send me be a branch ya me kwa recently ya be 2 weeks ya and am could be akosu mu branch ano okay into pastor ni obi a wo de otifa ko pastor what tifa ko wo ne ye be branch ma wa na wo hwe so na wa bete wo de apostle ni bia ne de evangelist de ne say o ka asem no o kan wi a we na apostle so de ne say o plant o duadua ono so odua wi a on sama na chi woko enti sofo no de tifa ko pastor tifa ko nipa ne ba magye no wahwe no nkomhyefo no so de oni asore wo hye ne nkomu a we nti na mbisa say den na ba akofo de onya numi nyina wo ba akofo e wakoka asem patre o wie ya asem ya mase ya plant o wi ya asem ya metifa ko me se ahwe o wi ya asem ya me hye nko pachoko bible school ana dabi na hwana church o sane ma we nyina enye nkaka ye kinkan fi eja mitie wi ya mitie obofo ya enti sa obi ana ne de pastor ne de o hwe asole no so obetima te wawa so ana obi betima bi branch ama na wo hwe so ana teacher ne de o kire to bi obetima ye teacher but na onda asole ano wo mo ye bible reader ana bible teacher bi a asole bo mo ye radio ye Sunday school teacher nti teacher de obi abetima ye teacher de hia so be kire mani pa de ate ase obo no na one na bakra so teach bibia onte ase de ono kenka bible kra wa asole de mo kwati mi teach mani pa te ase the teacher so wo de no no sanete yenhwe wo kasa no se ministry of health for ama o mama wabodi a chese wo sayare wa asore ho na eno no omo de ma asofo sa okay omo de ma asofo it depend the way abesi edu healing na fa no it depend because before to aso mama sa certificate no analysis no omo be hwe wo ho ahwe bibia yarefo ne da say yarefo bi wo mo da na ye save compound ho ball bia ni fi bia ni ho wo baby e friend toilet say the toilet de mo betima ko wo dwonso dan wo bathroom mo betima ko dwale eduanu mo betima be da na obi a waboda mo so ba baby am bebo ni chain na o memma like forms bi ti say wakọ hospital ya ma ho form ti say like identity card say fellow forms oni nyina o memma obi nti nipa ne ba say patients no atwo ni din e bi e friend Mary ankoma no atwo ni din bia wo free agona so adu no atwo ni din ni age bia 45 no atwo ni din e bia yare kron no bia ye HIV and hepatitis B no atwo ni din chombe chocho ni nyina wo sabi ya doma Jesus Christ da mami okay na yenhwe said ya wo ye nsenkyerene no nsenkyerene no sana etie because ebu ayehwe video na utu yakoma onansi opemfo afuru so na oposa ne sa enye huma meda wase wo question a webu saying baby am the best starting say me we are see me buy me starting since I was born from die woman from a childbirth or childbirth me ne am no ka saying mami asem bie no da Ghana bonte fa Obinim ho ye no kre meba question no so oh ye beba no one don't worry asem ni nyina ye befa ne ba ko sisi e ye nhwe miracle meba ho wo de meba ho me pese me de ho no so e start
sebia nkofo be ye clear ko so bo no a o wadwen bi wona adwen se nka wubusa bibi se ya te ho na mpesa me start asem bie no woda social media fa bishop Obinim ho a metie ya obi ehwe manim o UTV sisi yi asem bie no fa bishop Obinim ho ye no kre social media no photo ni video kan ho bibie no ho me am de me ho aba menya akola so akase nyi obi na force me se metena na ma video ni photos ne ba bot wa busa question te me ba ho no sa opinfo ya woke onye obi a wonyem ye fe ni Cecilia Amihil wa ye lecturer e wo deaf and dumb school I wo akuapem mampon enti so obi pe wo ba ne sisi ya okwa obi hu no okay deaf and dumb almost school kese na wo akuapem mampon no video no ni o shebi obi mengasa kasa once screen ni ti wo kasa na wo hwe wa okay enti no obi obeka so oba ne nyim bia oboa asem ni nyina ne se oba ya me kire ya ye show ni video yi oyo obi a onwoda okay fibroid agine yefunu nyina afa ena doctor say omra no nyi fibroid no entontwe no nyi na wode ye nka ho ena o ka che doctor ne sa ade na doctor ne se bia nyi obewu mi ka se na wo ba ensu fin eni moja fin egu no okay na ensu fin ni moja fin egu no maame enye kan ente no ko akua pem hospital wo mampon enti se doctors na wakua pem mampon hwem sisi ya wo ye dansefo na omo ko maka se obi pom mra ho emenye interview ena Cecilia Amihili na o ye lecturer no wo so obi opebi omra no onka ni nyina nkyere no fibroid da na yem ya fibroid kese ena ensu fin ni moja fin gu ni sebi ebon sebi mo amade mu nim se ensu fin ni moja fin gu a enti okọ hospital doctor ne say na wode no na asai enti se wa ama me o ma nyi na wode no ne fibroid na nto hantwene a obewu ene ensu fin ni moja fin begu ni sa eno ka che doctor ne say onwoda ena doctor ne so onwoda kora na because of moja fin ene moja fin no egu ubewu ene so obi ka che nse ko Obinim ho ene so odiri mika ye den e bae enti obae no odi su be ka kire me wotema sorry so atete video no hwe a to be ka kire me wotema sorry na mbusa ne se ede na menyema ho se wo ha for ayaresa se menyi fibroid ni mfuru ye mana se nsu fin ni moja fin egu menyi mfiri wuso ana se ede na menyema no so o ha for ni nyina eti mi dane mani ko hwe video camera nim ana mka kire doctor ne se doctor wo akuapem mampon orthopedic hospital a wo hwe misisi ya no hwe ofo da no so na so be hu sister we e fe no Cecilia Amihili wo so a hwe so na se ni se na sister na ka se mo be yi na wode nyina to atwe ono so ngoda so ati ase ana me ka che sister na say Jesus Christ me fa me so ayama no okay it's no your first interview ba ye nyina it come de me sakwa beto na yefun ma bompa ya ma no na direction ne ba ye adwumaru a oni Jesus Christ so ati ase no say tene fence wo left leg no na fa si na funi so na ka che sister na say on so me nan it me start say me de me nan no esisi na funi so no eno na ma obi ko twa baby am de me nan na si ni nko 15 seconds it first interview ni nyina ama eti me de me nan ni sisi na funu so ho na obi ko twa ho nkoa no de ko to Facebook ni internet ya a trendy wo Ghana ni wiase nyina se mete opin for him onye opin for okay eti later na me wie na ka chen sense fini mo je fini no etwa ti me yi me nan no o pega na sa da Jesus Christ ase okọ washroom buy no na etwa okay na me ka chen say etwa na wo de na ya ni yi fibroids ye ye free into this month obenyinsen nyame adom onyinsen edi 3 months on nefuni ba be kire me 7 months 8 months 9 months on nefuni be kire me owu wie ye kura so no ma me so sa de akola ne bai e be dia dance full video ni nyina ye den e wo ho na osofo entin cancer kyerene no entimi nya adwuma abra enan no amposa afuro no ensankyane ne de ma me nya wo adom ne nya wo de ya okay sa adom ne ye wo de ya de open na wo ye Jesus Christ na nka say papa himself no what intasuo gu form e de franwea e hye wo bi ani enna nke be ka say fa so ana o de hye won say ani na say so ata say usua Bible dictionary na me wo Bible dictionary concordance usua ni ya o fa ye no what intasuo say e ye intasuo betima sa anwea say no de aguso but what the bo Cecilia nyem onyim ye ni nie so onyim ye ni nie won we nyina na enna e fe ne say YouTube ni internet wo no nipa no wa mfa we nyina okay but me nam di full video ni ye den e bai okay e be kire Ghana fo say ne tie ti bebre ahwe hunu di video ni ko ye nyina ne ma ne ma nyina enti say bebre aye clear okay enti je me ka no enti Yesu Kristo no tinte so fra anwea no e no de tale nipa ko na ni so ko sa say no de ye say nipa ye anwea
te wo se odi anwea no so eye foforo enda anke beka se da bi miracle ba ko bi so ayi se wo ye no so se wo kwaji obi passport so se ne visa ama no se de wu muntu ni ade kire ye hwe ye no ebi omo wani ne se omo hu ne se ye the passport ne fa won se chi ma na wo gi yenti I say camouflage when na de fa obi she se mo wo sa clip no wo hono mo anka mo yi ma me pese me busa viewers fun say when na de ebreme passport when na de me pastor sim na de breme anas when na de breme se uhu video na ti be ma bi she white enti de da YouTube no omo circle nipa no na omo che se hwe action na e koso wo ti bi mami club has seconds menya akwala na metia Jesus Christ is my witness. Okay. Azampe fe na zanne apobo ne camouflage menye bi da. Adom ne ba me so na misha. Se me ya azan mame. Ade na me passport obi passport wo me sofo ho. Na ba bia de camera si mi so na me beje. Wo the example. Se me ba hey. Me wallet ni. We ya me wallet. Eti se me be yi passport free mi botomu a medical age e de abehye mi botomu. Wako school kakra te de make na se ite no ansa maka che Ghana for say mami ni passport ayre mi beyi pastors obi amfiri mi nchen eno anan say mami enie enya afia me pastors abetwa me ho ahia na me beje oh nipa nya nkwala wo krum wa sebi wa nko school na wo nyansa wo fom no e na asem wo beje adi pastors abetwa me ho ahia na afia na me beje abrami metimi pastors me na frifie ba ye wo asole office wo ho eno ansa ma fresh office say shame office passport from me na me ja shame ha see to be also ebi sha wo dia sha eno ansa me dia sha hoyi eti obi ehwe me te se camera da me su na ma me ni yo te ka me no tui pastors obi anko na chi ma me so passport ayre an e ya zan an eni ni me yin si eno so ka be ka se eti nya afia ye twa me ho sia na me beje passport nti ukọ asamando na ukọ bai ma me e yesunsu masem because ebre awrade bie mani na me frɛ ma me no ono ko ye nwanwa wo ye nurse ni o etu betimi ni obi ahyehye ho ane nurse ni a ono ye adwuma wo nurse a wo boni degree wo nurse a wa che na kira kwan because ye wie nyina no ye wie bibia ono asa je mic e kire bebi ye ne hospital adwuma wo ye nurse a wo kire kwan passport ne fa so yirae so atas ade ye spiritual ade mame e ye spiritual because passport na yira for 6 years prophecy time na me say mame bra e wo say utu kwan e no say ai obi ba so de betu kwan na ne passport ko ye suddenly ayira. And I'm so apart for that, me who said nurse at Tadia should also a nurse in. And I'm so keen to say, many day. No, so passport and iron to know why you fro. And what did new one not today? I saw a manina. And I'm so keen, new one, you call Messi, I am our visa. Because spiritual, old one, I ran, and will be ho. And to say, would you require a Brunino crown or who say, oh, just we go back and same green here, like Wokokra. Obetwa can say bukwa womba and I say no the refuse visa but spiritual no passport na kasa na eye old one e da wo bim pass enti chi se me kofa ba eni asole dem wo no ana kofa bra so ati ase ena me kofa passport ni ba enti sunshuma de ubeti ma transfer dia ba physical so ati ase apart for we kwa me ye masaye bebre wu ma ye bebre a na mi gina asole dem obi ehwe me se ya bi ye police fo obi oba o se bishop me hwe wa yi ni bi o TV so na obi pa so passport ayira 10 years me police ni na wa che na kira kwan sisi yen kata obi so ya wo yi yes yi hunhumu nyama ne sa na wa kwaji aba wa so dem wo se enya wo na wo beye spiritual work no mama enya na beye te se ge yi a me ka se bi you five brother ni na wo dia se Jesus na ka to se 29 obi o so oboka to se bi afo chi to ne so na da no so obi o so oboka to se bi a bobo no I remember say mama bi a doc kolebu for rejecting say 190 dan wawu me call in China Jesus Christ ka say jai afena bi tie de papa na beka etimi gina nchen say ya te say de oti hwiche mu na me friend me pastor ba ko say bobo machi te me pastor ndi twade bobo machi si ya me hwe mama na say mama hwe me to bobo me ya gusu bobo me na me feel pain na mama ni feel no eti obobo me be 3 minutes na fe me ntibio te me huri ya na say mama me wi wo beti ma sole fe hwiche na sole enti direction ne de sa adom ne wo de ya de open away ba nya wo de ya papa no efe ni Jesus Christ so ati ase hen wotimi ka che obi kwa se kwa wo hwe wani bu nsuo ho na wani ne bete wotimi ka se yesi enti ono no de ono pe no e no direct wo so ati ase yen hwe yi nansan wo kasa wo se meneme papa Jesus ti ya Ghana fo bi wo se na Yesu ya ye nyina ye dan nkakra nkakra
no be no kwa customizing and monopolizing afaya na Jesus ya wo ka ye Jesus ya ye nyina ye nim ni ya ye ni Jesus mienu miensa bia wo wias obi obeka bia no e ya azan obi obeka se wo Jesus mienu miensa bia no oboa eye camouflage ne azan bi no person de tu ni patirim mame Paul say obi no wa asase su a onyankopon de tumi ahye ne nsa e ka ne ba Jesus Christ ho Acts so kan 3 Peter prayer kan o si edin fufuro bi ani osoro ase a onyankopon de ama e ka Jesus Christ din ho okay Jesus bi ani wo wi aso bebu ne din ansenchani besi se mi wo bi nim kro bi so bo mi din ma BBC wo ne gaye ma na ni fia e ye Jesus Christ am de me ho abata ne ho e na odi ne tumi ni bi abata me ho mame ensem won mo a me wo minti mbie bi so aya yesi we yaduro me gidie no aduro bi ntumi ntwi nipa 500 we ye sofo na kuta nipa 500 ko no obi ka kire me obi nim say yaduro meka so boa Jesus Christ onya stop it out to the extent so be mo lead nipa ko hell eye bonsam gem Ghana ha no sebi your perception is different so one go school wo fie nyansa me be sa kire because of heaven no me yire foreign so bo o suru ni mi fie ye be sa akoye magimi kura nti sa nwenti mi sa kira me mame wo se emre yi na meti ase wo china de emre ni ho mame wo se mi firi ne ya siesie mi hu ko shia yesu eti wagimi kura na wo yire de nwum we ba bonte a wo kro de tufu se je wo ye nyina no se ya zan eyadura dako Jesus Christ can come at any time me no ka se yesu beti maba he say me no ka say na Jesus Christ PCC ya Bible say we nyina be free wo ewi mebie na say Jesus Christ ba na man ko bia e obi na ye me na me na maye hwe nipa me kuta over 50,000 but say Jesus aka say ade ne so atemu ne be free ne fie e na bi mu de ne din be ye nsenchene so obehwe no no mu mfi no eno no wo ho so ata say eno no wo ho ye won kofo bo no a azan na wo ye no wo ye obi a wo ye wise person a wo be say azan ma men clear Jesus Christ de ni na memle no so enti Jesus Christ ne de Jesus Christ of Nazareth obewu je ye nkwa enne Bible so tie jani nsani fa so wo di maye no ono nam de ni din ye adwuma ono yo papa no ono na ye me papa ade na wo nkwa wafa no na me ne me papa Jesus se ye nyina ye papa no me pa cho monye me phone mra na me mi ade bi nso nkyiro makola ba konfa me phone mra o ye me profile sisi a wo ye me screen saver producers of so yi ne phone mo mo so ati ase de encha me ka say Jesus Christ me papa no de wo kan matiti bebrese ade tra magi Jesus Christ ata mani ase Jesus Christ na mo se magi ata mani ase no mame me no enye obia na bo a me wo mi wiase me bai ye hwa ade bi wo kan Jesus asem so em se me hu video bi se we na wo yi de passport ni bia na me pa cho e wo screen so na wo cheska sadie we eye sika won se ati obi wo sunsun e na bete ye me ye na se eto da me ye adwuma kra me hye obi contribute say hen mi gina so le dem so busa say hen e bia spiritual no me spirit na pie a wo gina ba bi ti se koforudua takra de sunwan mi gina ho eti me na mi gina so le dem no me se gina ba bi e ti se de waso daye na wa go hu ba ko se wo kuruma na wo didi na wo dwale na ke se nipa bia wo yetu wa wada wasa so daye hu wa ho ba ko enti sa na tente bo me ya so le me gina hen so se na me spirit na baby na mi busa e bi esa ha koforudua na me busa nipa sa mi gina koforudua so na mi firi ba eti aha no me ye adwuma me tia konwam and I'm catching pastor say me Jessica. It is spiritual no me buza beti wo and me Jessica. And me hu me two resident pastors no. So for ban any solo. You have my branch in Accra branch. And I'm so better men chain. Me mfa mu nyina ho as a point of contact physical. Na da no mo tete form to say ohene ti wona ahenkwa ate ne na. Sa na spirituality. Uko sunsunma abayifo no kra side no rich club side no. Ye wo hema wo to an nkola tete nanim. Eti je me hu ne spiritual no. Sunsun yo hene ana. Me buru wo hene so. Spiritual be buru wo hene so. Spiritual we dey. Minti me ma me ho se spiritual me say. The message say me papa Jesus Christ onyi bi nkyerɛ. Na me nyini paketwa na me tia wo spiritual. Yes, uncle papa Jesus Christ. Enti o papa Jesus no. Enti wo hwɛ na one ne so wo ne no ekonkrofo da yi ma na say eya one ni tu na moda ne dane ne ama no. Wo hwɛ me screen saver yi so a. Ono ne da so yi. What you say? What dash we make fun we fan say almost be
5 years or that's we just say a drawing and some argument about who say obi no nya salvation or drawing ti o papa Jesus unya hu picture foforo bi aka we ho me Jesus Christ or done ho di kire me no say ya na ne face in it here. Oh okay. Okay. Say ya na ne face in it here. Enti dia me start wo ho ne say ewiasa misi obi amwa me da. Efi say me ye wo me bepem ne no obi amwa me da. Na papa na o share wo sofo ne. Oh, Assemblies of God. Me pese me ko ho bebre. Me pese me ko bebre because me share na for so many years but one family say sofo. And I'm say me ten nchen na me 16 years. Enti no eye nchen bi na mete ten nchen like osoma me na nchen ehumobro na do me ba me so. Wantua me kada. Wama me sikada sebi nya ha na me ka me sofo panyini ho asem. Eye training no de me fa mu. Wan fa me mfa mu so anka na me nti sei. Yensha uno papa Jesus mudane emwa as it is ye beka ne sa mudane mwa mudane kraman mudane no ma jese mudane mwa bia na mo special mwa bia mudane mukom. Okay, me say na ka me di free ba no it Jesus Christ na show me mu free da ye bom masu a obo am ya bepem ne enti papa we ayade ama wa ade ntina won hye ne nyam so ye papa nti na de bia me say me papa Jesus Christ so na abo am ya. Na question na wo busa se ye dane mwa no enchechiremu wo mu be 3 minutes so ma me kwan dia meeting me ati say so ma me kwan dia because question bo no ma aya na free baby na be wie baby said me kire ye no me ye pastor teacher prophet evangelist am ye madwuma apostle me ye madwuma me start aso no kumase na me be wie akra na me wie tema da ko me da ho da ye sum na Jesus Christ de biam se we me papa ba me nchen wo da yi mu ebe ka kire me say dwuma na me ye na so nani abraba me bonso eso nani ento peso o cheme abofo adoma chede e ya abofo dwuma na na obi am ye nipa de how can say bit my angels work abofo dwuma because me say angels wo soro no say enye me nipa dua na kasa me de tia me de ti UTV sisia no e na me be ya abofo dwuma but me spirit na bi di kaka ho asem say onipa bi aso daye ehunu no ono na be ya abofo dwuma angelic work na so wow and na busa say on kire me abofo dwuma no na in case say asọrọman statistics omudi adanse a me nso matima ye de be ya ehu bi enti Jesus Christ statistics wo kire me se abofo no efiri soro ba asase so a omo ba pe omo tim da na omo hu nipa bi abi abofo tim da na omo akola panyini abrewa akokora aketesia chese Jesus Christ kan ko say angels ne de omo firi soro ba omo tim da na omo hu nipa bi abi omo tim da na bodamfo be ma e depend problem omo ba be ya ma nipa kro no nti omo dane no yeme nipa ko no wia na abofo na sada no hu abofo na etukosoro eno osa kire mu se abofo na atimi sada no hu aboa bia bi aboa bia abofo ntimi dane e depend aboa kra e fesi nipa ko no wo de dayim na angels na be dane afesi saa abo no nipa ko da nti meme ba be ye bi na me se na me am ye nipa me da dane saa moa ne nipa bia bi no se Obinim enye wan kaso nipa dua na ebe ye eye wo spirit na watu mu a wo so daye wo so daye hunu no said obi aso da yehu ono ano sa wo sporting na ebe ye na nya nipadua no nam so me da wase na Jesus Christ na nsa gu mi so no hira me na ogya me kwan na me koi oba form ben ono one form Jesus Christ na form and oba Jesus dey make like say every day me hu no utumi touching utumi feeling no say Jesus ni cause the Bible say said your tie ni yentimi hwe na nimu mpompre no enti form ben oba wo de ohu na utumi ni di nkomo bisa questions a osande na say guso because Moses never saw him Moses ehunu wentimi ahwe na nimu mpo nyankopon na Moses enti ahwe na nim you can never see God full his glory nyankopon don't ntimi hwe na nim but Jesus Christ the Bible say obani party biem enti Jesus Christ you can see ubetime hu Yesu Kristo tembia ubetime so no ba tebia be mo ba aboate biem ana be obani party biem oh okay me no ka say Jesus Christ me no ka say Jesus Christ wa ha o se ba nu ana ba sen hia no ho enya sa enye obi ya nche no ba kama atenenefo me yotenene ni because maginya me adi enti wan kan ma de bonyefo kama atenenefo me nu ahia idi ya sa atenenefo ni ahia enti obeba wo se ba bia ba nu ana ba se hia wo ni din mu no anka se go hia mu keke edin konkonza na sisi ayeye den ye twetwe nkomo ba nkomo na ye twe fine nkomo na ye twe no eye ni din mu se ni din mu na de ye ade de obeba ba nya ni din mu de omma senti enye normal se ye hia se obeba but se wo no obi na twetwe nkomo so na enye sofo na ye different nkomo ti se me bra panyi na na dwemo sapon so ata se me wo fie me di kan hu se wona na twetwe nkomo
so ata minimum no so nim ye hia we podi nkomo okay ono wanya sofo nti ebia oni bedi nkomo na Jesus Christ wa ma because nkomo na mudie ne ye ni nsuo adwuma nyankopon de a hye ne nsa wo wiase nti Jesus Christ ebia on ma because emfa ne ho nti onyame se ono akasa ne tibiam onyame se obeye obofo Paul can say bi o say he has elevated us. Maybe I'm the very na me kind English Bible nti he has elevated us a little higher than angels. It is a uka chona onyame se ye nipa kra no ye ya kese sen abofo because ye ni Yesu eye head ye ni bomu di ade. It is also obeye obofo de na se na nkwate post so obi obeka bi aboa Adekye angels ni ye were levels okosoro ho a nyankopon na ye head ni ba Jesus tinanim na first na Satan no left and a Gabriel were right okay asana cheleben and salafe no so ejina be Jesus Christ and in chain left and right said you waken can and said you waku o me dia mehu na meka all right dia mehu na meka enti Satan ni free ho no a ye pam ni free ho no ansana Gabriel so ye den e be gina ho enti in spiritual realm no angels no were category were level because Daniel ye fasting 21 days in the Bible so we could do 24 days nem waye ne mai enti angel no de emwaye ne ba no ono ani nuanom abofo in the season ni wo soro sa abofo ne Satan krofo na nkasa angels no position na yo makonwa so no ene nyankopon tu wo mu firi so but 2 minutes de rade anye eto ono bofo na nkasa na ono de Daniel mpa bom waye na answer ne bre no ni nuanom abofo a no no mo so no wo position powers no e che no na grepo no Usha Bible so mu detain no and never got a cell. I'm to sell. And so now bofo ba ko so fe Michael every soro abe bu wo mo maka na angels no e release sa bofo ba ko no. Enti angel na Michael no e be bu sa abofo ba ko no. E sa be sane bofo ba ko na nka so de da ne mpa ebo nim ko no. Ti bofo no de da ne mu aye ko no. Ono ye bofo e na Gabriel so ye bofo na Michael so ye bofo. Ba bofo be je ne yoko bofo. Enti angels no say Paul o kan onim angels ko na Paul no e come once say ne be bu abofo aten e yes abofo no ho but me angel part na Jesus Christ why me bofo o kire me but me secret intimi kan ha enu nti na mitimi ya bofo human spiritual side no na watwi ni mu no how often ya odane aboa no de enya na abedane like example ebia wo ne ha wo dayim kraman na ntwie jata sebo obia ne de ofesi wo ne dayim so atas obo so na bia na wanse ne de nachi what I say what office cry na once obo so na 10 time be bo be fa bia na anase 10 time kire no enti wo behwem na ye aboa bi na di wachi enti no sa no sa nipa we obeka kire wo say na me hu of me dai mu a e wo say Jesus Christ na nkoso de adom ne ma no ono beka kire so dan the same aboa ne face no so ata say the nam na yinam because Moses e ko Misrim no fela comfort the pomato wo no e dane wo ono so de pomato dane wo e ma nyankopon de no e memene akomfort de no enti e wo bone ne wo papa Bible say ebra wo so keka Israel fo mu wu no Moses ko su fre nyankopon say Awurade wo na keka Israel fo mu wu ti menye de ne Awurade say wo nko ade a ye kobre wo wa so chen sa wo ba ko no na obi obepega ne ti ahwe sa wo we no obenya nkwa eti wo keka wo de wo say onya anoda wo obehwe na benya nkwa say kan bobom so ejata Jesus Christ so so yedudem jata na say wo jata bone ne wo jata papa eti say Satan ne nkofo da ne wo wa ye wo pa so fi nyankopon enti say Ghana fo ni wiase ya ntine me biase ne de bibia kwasha abaifo a nyankopon ne betena wa na abaifo ne sey so ata say enti Satan woni de bone ene nyankopon so woni de papa ye wo Satan de ye jabone nyankopon so woni de ye ja papa enti bibia Satan woni counterfeit bia no nyankopon so woni de papa se wo wona ka wo de wo se ye kobre wo na wo hwe na nyankwa enra wo dane aboa ben se ade a chen enra na dwo wo dane aboa ben enno mo me ko mo nchen wo spiritual na dawson me 190 be nipa more than 2 billion ho dwuma Ghana ye 30 million pe ye nuru kra eti me dwuma na me ye all over the world eti me no na bira wo bompa na na usan dan bon se sha se o ka se obi a be 12 to 5 wo bompa sa odi mampa ti wo bompa na utimi san dan aboa no enye nipa dua no ena ye adwuma no se me di kan ka kiro eye spirit no body ni di obebe hu se me hyedem e bompa baifo bia na wo tuko bia no omna do me example oda ne spirit ni tuko no akoda ne aboa no e was spiritual ye gya baifo die di but Jesus Christ the original no ye nyini nyankopon no so te 2 minutes bi ma Satan ne dia be fake now a no de ma baifo no ye gidi eti body ni die wo de be bompae ugusu bompae enye de bia na me bompae se bia me bompae me spirit no e ya dom aka okay eti ebu on ma wo da ho na spirit na pie ko ebu on so a wo bompae na spirit na pie ko ti di okoye bia no ni padua no hu wo wani so oye
je woye mo bia nhu wani so woye na nipadua no so ebo mpae me kura na me nipadua na metia kwa na to da spirit na nka se na woye me bofo na woye adwuma ma nipa no ono ko timi ka kire me nipadua na se hwe nipadua no so yie se be ho ma asem se be me bofo no betima ye adwuma ntade ne yesunsu ma asem te spirit na ye adwuma so ata se me no ka se ya ebi kura obi adasisi a wo so da ya wo hu me but me menya we ati se bia mani ni bie ma me hu se sei na oye no enti na so mu dia danse wa so de ma ntimi ye din na ma ye se bu okwa na ma ye din na me tie die me spirit oye bofo na ye so ati ase bu no be ya menya we eni achesa wo de physical yetimi wonti ha bio because onsem nyina yesunsu mu ase me wo yere me wo mba sebi me na me have sex me didi me dwale me be me dwale masra ni padua netia no wo so me mo ye yi eti me oni padua tibiem Paul ka asem bi wo 1 Corinthians 11 wo say ye wa bofo bi etete mo nchen a omo be ha dan awale awo ma but omo ya so abofo ni mu ba ko na be ha dan abetena mo nchen na so because omo fa ni padua tibia ni ti no munim so omo ya abofo na bia be ha dan for 2 years 4 years but owie na dwuma ni wie pene wo kwa obo wo say se ne tam waso ntu free ho obetu free no awie na dwuma mike obeboa obi wo fie ho enti sa na wiase ne de enti spiritual ne de ye wonkofo bebre ye adwuma wo spiritual ba ni padua ne hu se ye nipa enti yen ko nra de ne nra wo se wo ye nipa be ye ahe ho adwuma me se a night mitimi ye nipa 2 billion ho adwuma for night all over the world enti enra de me spiritual ko ye adwuma ma wo nipa bia wo ye me fam a wo gimi di ene wo nipa bia nkasa na me o trust na na wo ma fa me spiritual father no me spirit no ye bofo no ko ye ne ho adwuma enti no de mintimi nkyese bia maami ase mesi e bia me ba me de me amanim sei ene bai e depend na because depend problem no me ko if answer example me ko nipa bia 30 million ho a e bia me ka say bia mu 2 million pe e na me da na yaboa omo na mo ha omo maka nyina de ne de no pa wo opesika wo padwuma eti wo sam de me amanim tibia sei no e na ekọ na me ko yesa de ma omo we na wo da obi so ana me pa try we totally paralyzed wo bubu kra wo tena se nye yie wo gina wo nye wo yahwe nye yie na omo referring from Kolebu nti ye de ne koto condemn room na ne yere tam ne bai ti me je doctor report ni bibia ansa na me healing no nti we your direction nya wo pe direction ne body a ma no ni choice na eya ewom se honhum ade na ye na so eya wo nhwe no physical say health side no eyama nipa na pomoden okay nipa na nkasa na woda ho no ono won hwe de obeyama no so ono de o yare nti wa desperate o hwehwe de ebema na nya ahode nti wo se wuti o papa Jesus Christ because ending of the day no na me kan Yesu ba sisi obi akubuna konta eti me hwe wo nipa na wo no wa bonten no so na me nya de Jesus Christ e direct me na e da Yesu be ba no ma me ni o papa ni wo yire kura no ku no Bible say nipa me nu kura na mo be fa ba ko agya ba ko what ase enti no wo ka se wo ye sofo na be follow nipa ma me untimi nya adwuma no onsem wo ba me ntimi nka no ha Ghana ha nkasa kura Ghana ha no wo ye sofo na be teni po ntimi nya adwuma no yeso nim sa sofo bebre o ntimi nya adwuma no because so say be boni din because me ebi ni Ghana me nim sofo pa wo Ghana ha ma me owo plate 3 branches every week otimi koba wo se na wo twebia me ko ha ba na nipa wo mti se obi nim asole no oboa Jesus otumi dane enye ti se otimi dane enye se ti se otimi dane me bo ehia me pa ehia but me pesa me chere se physical ka me no ti he ye na wadane aboa foforo bi ama mahu na mijidia akenya wakusku anu so mo suru nyanza mame me se eye spiritual enye physical nti emfasa nyanza no me biti me o enye se me di biti se me eye spiritual me se me spirit ne dane enye nipadua no nipadua ne so mi mu nipadua ne so mi mu na wo dane nipadua na so ikra yesineke nipadua ne eye spirit okay eye spirit okay o na me ka se obu okra na me meko ne nchen no and if an example wana ju hu me wo dai mu a e bia me kwa menya body ni nya we ti se wo ka ke bishop Obinim and me so dai hu wo na wa ma me say na ya ne wo kwa wo hu se we ye masore ba ma me ba kwa wo se o de older ne krama na o de adoma ne bo wo ti mu no wo se hey jai na wonim se ye me Obinim na wo obi ya spiritual wo kra wonim de wadane no afo ye de hu ma me ne se masore ba emfa adoma ne mo me na ye me Obinim won say me kan say me sisias ade ne spiritual obe ka kire me physical e wa asore dem se okay obe so da na mu adi nachi ntama na bisa de nyina ama enam so adoma chede Jesus Christ so de ama me ni me spirit ne ye bofudwuma enti ko na me papa Jesus wa beba wo nchen wo dayem nya be fesi aboa no ene no ko so ndaye a wo so hu jata ne kraman a
now mo ba nche officer the same emwa kro na ba nche wo dem fa adoma so de bobo mo you nya say jata no adani Jesus Christ na me so krama na dane me and na Jesus Christ ka kire ma me no wodan so waso wodan wo be ka wasem kire Obinim waso dem physical no say mo wa how Obinim so ka kire so ne papa Jesus Christ be ba wo nchen e wo daye ma dane aboa be face sa spirit no intended on the adoma na bo nti oni so ti afa adoma na de ebra and na be kire mu kire Ghana fo wo TV so say Jesus amame adoma cheda me spirit dane aboa bi abi me spirit bet dane wo krama jata me kire mom so Obinim na physical say obetane wo debi enya physical me say me spirit na yes ade no nti wa aboa bi ha wo daye ma na bibi chensi no bra be ka kire me na je say me kan kire me am spirit no e bofo omra wo nchen wo daye no me pam ni fo na ho nto and ya fa ne physical ma me nya wo sare me dia bo senka ni wo ye papa debi ni dia bo o se wo se wo dia no so ye papa ana Yesu dia ni ye papa and abusam dia ni ye duplicate ba wa wo kasa wo se me dan wo wa me ba wo daye mu a me ka wa wo bewu na me kana spiritual se wutie ya wo say me de say question abusa nyame ni je ho me hu say nyame ho na afa wo ebusa question asem na me so me ye spiritual na me ti asa wo say busa so ko Bible school eni e metumi adane wo say na me ka say mi say te say open for e na me ken ebi se wonyem but wonyem sa nchirechim na me chirechim no me start free baby te say me chirechim ya say me da one na Jesus Christ ba me nchen na say me spirit ni bebe ni pa ko ni ko twa ya ko twa baby kitu bi say me da ne wo me da ne jata e ho na ko twa eti baby me start say ye me spirit no wa mfa ho did you kofa ya na me da ne wo me da ne krama me da ne we na ma be kawo but na me chirem say me spirit no say no oye enti say me Obinim nankasa physical no say wutu wani si me so say wo be time wo Ghana ha ebia me spirit nankasa na wo no dane ebia wo fancho betima dane wo wa be de abekawo say na me chirem na wo ka na obewu a na obenya ma me sunshuma sem da bayifo kura ye nkofo bibi ma ne pie okay what I say abayifo kura no mo ni tumi no omutimi ye ubibi ma ne pie physical say why so for Bible say ye boni obi ye oboni afa che no mpre nso e dio sonson ne ade tie bia na wo de ne de nka wo de beche na Yesu Kristo de nkofo bibi ne che wo mo minimade Yesu anfa nkofo bibi ne anche mo okay nyankopɔ kunkum nipa bebre ma ne kando wa na yere ne ma okay wo se manu hu se bibo nipa okay so atese nipa so wodin ye be ka che Jesus Christ say Herod pe wakun na firi hako at that time na Herod wo ye ohene but akonwa so ye ntu no wanyini che Jesus Christ but Jesus Christ say Moses say Herod pe makun kan kire sakraman wan ka se fie krama Yesu di na tem eti won Ghana ha na hypocrite wa ha enen na Yesu ka se wo ye krama kan ko ka se ei wo hene pa wo ti kuma sa sante hene pa na wo Yesu wo so ye krama we na so fi Nyankopɔn nkyɛm wo ye fake wo nya nyame ba wo ye bonsam ba na wo numu nsɛm kra kyɛ se wo nya nyame ba because wo hene se firi ha na wo beku a na wo di na tem Bible say fa ni die ma de ni die se no na wo firi ye be kan se bebra kyerɛ Yesu hypocrite wa ha ɛna me ka kyerɛ wo se asɔfo bi wo Ghana ha Nyankopɔn beti no ma ye adwuma papa to mo so se be kom ho asɛm enti o mo timi nya adwuma no okay na ubetumi aboa ya akye ye twero nim nenso de ma provide Bibles amount akye twero nim ba bia Yesu tumi dane ne ho jata na se okraman na se osebo when na wo Bible ma wo ya ade obitimi ye bi da question no me so bi bisa o Joshua nkwa na kasa ma wi agina e obi anya bi o okay David nkwa na wo ya sisile num obi anya bi o okay Samson nkwa na wo ya jata num obi anya bi o okay Ezekiel nkwa na kasa ma dompe nkwa kokwantini ne wedie ne moja ban obi anya bi o Moses nkwa na ma epomu che obi anya bi o Yesu nkwa na ma pa no 5 fish 2 eye bebre obi anya bi o so ati ase ye won senchene bi wo Bible ma Elijah nkwa na kasa meja firi suru bae obi anya bi o sofo Obinim so nkwa na wo Ghana botim da na bua obi anya bi o aha me ne Yesu die ne se wo se Yesu da ne jata na one ne koye na mbisa se chronim no Yesu da ne jata wo ba bi ana chronim no ye physical and ya tro okay Bible say ensem bebre nyoma bebre wa Yesu ye ya ama Bible you yenko UK passport for office obi a utumi je nko for passport ayira ma omo yete yese uko UK for ne wo mo se omo ma visa ebinsi baby ada omo refuse visa ebinsi baby ada na what is asem na me ka so me start ye me ka say ma sem bie no da social media eye no kre ti wo UK visa mame me pese me ka control metutu kwan e wa ha ho asem obi obeka se mako UK embassy ema bruni no ka kire me se me nane aboa bia na mintu bia no nti o ma me pese oboa mo wo high commissioner ne number mo friend ka je se da be na me ba wo ka se me nane me nane anoma bi ntu an ensi ba bia
eye trimupo eye adwenkyere ensi baby a omoboa yo tie yenko na no Kumasi stadium honom no edwa wo kobo enya asem ketewa enipa bayo Jubilee Park honom over 3,000 over enya na enya asem ketewa na konfo no wonim no won minim nipa ban what o ma power so enti de mi yi aduro betima yesa ka Jesus Christ why stop it asem me maka wo me TV so aka mo ma so dem na papa na wudi na tem sa an stop it woni san papa papa na kase wonim me en na mi dwale kra me ka kire ne se en na mi dwale ka kire ne se wonim se me ma me sakira because of sika en ka ne fie heaven we wonim ma adwen ni suban de mi yesa aduro timi yesa Jesus Christ why stop it aye kure nipa da sani kra ye bakra start so wo sesan haye wo ba start so no mo nsan no wi bo abrabbo ne ya ne haw hwe nipa ma me kuta me 50,000 people na wo Jesus Christ enti wo te soro yesi nyankopon fa ne boa wonto ne ntem na ka nyankopon no ba Jesus Christ wo te soro no Obinim de aduro na ye adwuma na ka mafa mo bo no mo nto na ka me lidi nipa we nyina ko hell maame wo kura no wo ba me yansa kwa be hye ma se me lidi wo mo ko hell wo be che ase nipa ko ba se na haw so tina me ka say Jesus Christ timetina ho se me de aduro na ye adwuma nti onya me hwe kwa we stop it I was like wo kumi kura free gas da because me gidin no maame nya na me start adwuma no na me 16 years 22 years in my adwuma na preach ya bepem na menya adom me tia so 16 years eti ebo da nyame fa here so onto ntem from Kumasi Accra Kema da be no beto abo me edru ntimi nya de mi ye enam se edru ntimi nya de mi ye mu half ka Jesus Christ for your stop it Jesus Christ next to pay me pese me shena bufuo no punish me pese sana me tie me gina nyame abufu hyewa no oh yeah meti me gina no 100% wo ye bi bible say onipa ni nipa nya asema nyame na beka na se nipa ni nyame nya asema Exodus 27 say emma Awurade Nyankopon din su biala na Awurade ma wo bi obo ni din emfa ne hu ndi da enti say wo kasa na wo 100% right say asem na wo ka no 100% right a unsuro because Exodus 27 so bo Awurade di obe punish wo ni tie na aduro nam de ye adwuma na mi hye Yesu abufuo maame easy say me move car say me kofia obe maka bia crash no mawu so ye humo brofo aja obi obeka bia wo obi obeka bia wo Job 34:10 wose empali Nyankopon so bedi asembone empali wotumfo Nyankopon so be chia na temmum wose se de onipa wunuma usuban wabrabo tie no sa na oba ne to Nyankopon no empali ampa wonye hwehwemu ti Nyankopon na humobro no ankasa no wonye se wedi mama misika bribe ni doso humobro no doso ntie bi a grace period na mame obi obeka bi oboa okay ntie dia important dey see wo Kumasi Jubilee Park asam no started over 5 to 6 months so what I say me one branch bi ba bonte wo say friend confo na ya was appeal say de say wo so na ma obi ni maduro so mfa ne adwuma je ye me yakra ye me yakra ne say wo kra wo ni din wo fa me obi ni din ho nya din kwaku bonsam kro no kra wo yi nanim aba radio so TV so wo benya din kakra no wo Ghana kra no ameka so ma maduro o mo ba radio so ni TV so ya TV din wo Kumasi ya ebi picture radio so ebi so be TV so so aka say ye wa konfo bi be TV so no radio so mo ne ho anwan ye so obi de malam bi saka budu ne konfo ye bi ne agradam o mo kranchi ma be gina bonte se obi ne ma waduro na wo kweso frin be be otie kra nye de obedi ye den ne ho kire no so aka say eti wo ma obi eduro na hwe ne japade amaye ma me Jesus Christ wo kira me o eti wo senka wo kra na so ma meduro na wo senka wo mi nhye ne mu kota e wo senka wo ni kota kra wo so wo senka nya mu half me ko me branches na japade Jesus de ma me wo ho no enya japade ketwa na wo awabo wo bi wu ne ten so ati ase enti no akwa ne kasa ya ba ma na duro but ma so le dem wo no ahemfo ho judges ho lawyers teachers a police fo a soldier fo empanifo bebre ho eto mutumi fo pa okay na akwa na start so kasa na me say 5 months to 6 months na your radio station bi wo no mo a minim je omo person omo kire omo timi ba akwa ne kwan mo okasa wo so saa Saji when I'm the respected Kwame Sifakai. And yes, I'm telling me Bonabaso. Me pop Kwame D. Wama so them. On 1 year Satan Masan was the same way. So what I said, Brana Benediction Como. Na Bible Nanka se man si unia se kwasi anaraka. Maito 23. Yesu kakwasian kwa 78. Okay. Kayo. Koswe. Maito 23. Yesu se kwasian kwa 78. Edu be because if for me and kwasiafo nya atwomfo ni frafo. So ono your sovereign God or you nyame a odi ne ho so a. Me ye ne ba. Okay. And my father are one. And your Jubilee Park yen to us. Or confo apia. If you confo apia so ma meduro.
and or ya babonten na je hye mebufu kwa se we repeat wo radio so baako happy FM we repeat sa Obinim ye dwom na ma wodwom na ma wod wa ka asam na my fat empanifo background tema kumase no emfino finally after akwade baya also Obinim se wa ma abonten a nia metwa wo wa sole down ene hye mebufu na ne kasa mu kura de sama me bufu kura me mpanifo no mtumi fo se ma men kasa no finally do mo na saka che se menko adentia akwa ne se edro no de ma me se me mampia ma abonten me an nefu na da kam for 30 minutes on ti ase if I come 30 minutes obi a me spirit team ko yeduma 7 hours me betima de fanda come 10 hours betima de fanda come kwa 1 week enti be ode me fine ode ma fa lane ode me fa blofo side the crowd yanka me kasa masa blofo de mitimi no mpem challenge because my education background me end class 6 JHS kwa manko yenne fanda come for 30 minutes abraham so betima dem say na me spirit ni gira ho no wo say hwe me am body no 7 days kwa na me dem enti be ode fire no was bring me crew because I ho cry me ford eno na nchen ya ti boy ni na ka se mum na funda kan na ni adan na wo mum ko di funda kan because sen ka so mo no provide me gina bible ene me papa Jesus Christ enim na me kasa baby e fana kan free ba se minim hu bi quarter enye ko minim hu bi 1% kura na me ti agrada nwansi mitrim me flo ka se me kofia kan crash na me mu sa funda ka fufo no mo de to we minim hu ba bi free ba okay yeah. Because a agreement ne buy will reduce no abrant FM abesiri wa boss FM ene ka kire konfo no se muni uni Obinim na mo obi am fefu na kamba omo akoto no labor fantini tamasafo omo akoto de aba so atase etu omo ne koto de buy okay etu me meti wo kwa na mu sa adaka no omo de ambulance paper me kwam te people no visa konfo na eba tika me so la kwhia no na ma komanda me ne twa ahwe because what Jesus Christ ebufu papa na bo Obinim from infancy be pem na me de munyam papa na wo konfo be je munyam say enye me spiritual father ni Jesus Christ me spiritual father ne wo konfo no sebi ana wo Jesus Christ ni munyam nti ekosi sen ojubili park enti me kotena wo 3 hours wa ma later wo say swami police for na be si ni kwan sama ne ma na swami police for ne mpanifo any ASP tanko a ono so hwe police for kasabon ono so de ba abonten say je konfo ne ka no oboa akosi aboaje kura o ye adwuma wo peace ne neat ne wo ke kura no akosi kura ne ASP ni twetwe nkomo so ati ase ene ne bo nkomo se akonfo no se mo na musi ni kwa no so oboa ye tisi Obinim ne na asolema no kobo no asese ne japade wona aso down ene na ye te ya ye cause ko prevent no ne yankosi kosi ni kwa se ma ne ma Jubilee Park wo enti konfo no na amba ti police ni na be kasa se obi ansi ni konfo no kwa konfo na ama na oba so di yankasa mbe bia yasie no kura wotafo ada spiritual wo ko tware ne kwan mu ana semi ko block se ma ne mba mame wo se eyo na me pese me ko deep wa asem ne ho obi be busa se obi ko da dwenkyere be ba se sofo de e na wo so ne konfo ko pem challenge ento wa no wada na me ya se wa obebie wa no ka asem we bibia no me mpa bo se bompa se mo obi mfa asem ento so wo Ghana ha na obi di asem to so wo Ghana ha na we be ye we ya be react no Jesus be kai Obinim die no say won say obi di asem to so ye we ya mame baby akwa ne kasa fae no hwa hemfu bebrebe wa so dem ne mpanifo ameken obi asen kasa finally om se ko kasa akwa ne kasa ye provoke wo mo me ya asole dan ne ye ma e ma me sa bo overflow but ne kasa no ma miteni o ne kasa no etoto nkofo tirim afena bi ma asole ebi ma asole na wono so wonim se mpanifo na atumi fo se ma me ma etu ono so nim no office bi eso na misro no e no started by ai Obinim me se ba me ne fana kam e na chese me de aduro na ma wo e na me challenge wo te me hwe na baby e ko no na me to Jesus Christ anim e na papa na say hey one abrante kwa waji mani munyam two na nkasa kura na munyam na waji efri me Jesus Christ wono kura no two na nkasa no Obinim efisi ya wo mi Obinim from that ya wo me bepem ne e na me kasa efisi ya wo me nga e bepem na me kasa mi nkwa aduro so da minko to boso da minko so bako pekwa minko bi da mi makwa aduro so da me se da mafu pre ntemehwe adansuo beto akakakwa be peteme no mame adana emmom yale na mingu se awia bona mi fam emmom yale adana na mingu card de bia me de koba me se me fro car ki patron na taxi bibi cross ko na mingu aduro na kasa minko bi da papa Jesus Christ na afu Obinim from nga so as according to me mame nye 7 months no or resurrection power and living bread so for mo akon sole and so for mo akon hu me mame se wonye 7 months no say anti abena bra akola no do yem no wo ye bema ye be wona da adwada no be yo D4 kese wo Ghana ha to wo na fa ne bra
me ma me wo me to wo no mo an o de me call sofa mako na sofa mako de ewo ene oyere fra no de ka me tachere ma se wo ba be odi fo kese e wo Ghana sofa mako a wa free mu oh ono a eti ya wo me to wa papa ni hira me no ene nyame adom me ma me so Assemblies of God emekuo panyini Kumasi Akotia Lighthouse me yire so be ko wale na Assemblies of God e wo Kumasi so ame ti sofo part so ame branch ene hira ya wale so eti me ya wo me to wo nga no sofa mako na hira me wo dedicate me ene ya bo masunsu Assemblies eduro na kasa me nko bi da na ye den na afi de wo konfo ya wa pia wo beti Jesus Christ ani munyam eti Jesus Christ na kasa bu fi se wo de abrante we nkwa hye me se ko so ani munyam ene obi ni man kasa do nko bi da no so de Jesus ya wa pia wo ni na hyiada me se wote ha kra me hu no de mi unim ne baby ya oh oye tuntum so ye kokko so ye tietia so ye tenten so ye bologbo so mi nim ni baby ya me hu na ye spiritual ne be me hu se woni physical part me hia me nim ni papa spiritual de wo hia oh spiritual me nim no spiritual minimum spiritual hu no ne physical hu no so ne be ne wo oh mame papa say spiritual no didi ya wo ya wese wo didi wutu ehu didi so ya wese wo didi into spiritual and physical the difference a woman ye gap difference a woman so ati ase e to da kwa dem ka say prophecy tamuti mi hu edin bi was spiritual say phobia coach wo beti no bi say ah mame meti akosu bi na ye wudi an say ai wo kura no physical no confirm wo busa into spiritual ne de wo beti ben hu bi na physical no wo nya aware te wo so wo busa it means spiritual like I say me hu no say onie as a me fine hu no baby a wote ah hu no wo kwan ben so wo ko na kachia e was spiritual na say ono ba ho na mu hia we e was spiritual oh spiritual for example if I say me wo fie so ati ase na mate say bia wo example mate say si o kama asem e wa bonten me nya wo picture me nya wo video ba mate wo din say asemesi bo me din wo radio so na TV so mate ya kuna me bo din fine mate me hu picture me nya video bia yesu wo bo me di sabio e bi wo de ka asem bone me a spiritual person and adwene me bo din ya krama baby a wo bi abra wo spirit ne beba but e bi beba kwana wo ni padua no meke wonya awe enye chanting no when I say chanting me na mbisa say no enye chanting na wo debi ye yesunsu madwuma sofu ankasa kra sofu dwuma ankasa na spiritual wo say John 4:24 wo say say yesum nyankopon e wo sunsun enukrem enye physical ni padua na de te wo no by your spirit na etie mu no ono na ye adwuma no yesu ba anya wo na akọ heaven no when I say yesu ba na akọ heaven obi obeka cho say yesu ba ye ni padua be na ye tu akọ heaven bi oboa we eya nwea ebeka asase so ti obi wo ese dotie nko dotie enso konsum ti yesu ba sisi ya we ebon ni padua we ekuro kura ka na ebon ti yesu ba ye spirit na eko enti ade na ye spiritual work yenya ne ntie sa brante no wo happy fm na wo initiate ade no okobo no eye no kre makobo wan abrante no wo happy fm no debi enya no kre me mo obi a na physical de me da to twede na ana uko no spiritual ne kudi o debi uko ne daye mu debi me ye sunsun asem e bia wo kan obi asem a e ho ne ye spiritual side but physical de me nkoto obi atwede me mo obi a adesuanti sebi adesuanti because me call hot fm class me ko busa me ho asem bi say adeta me ho asem abasis later press me say sem fidie ho ahwan ko pem say no credit dia judge ni so de ba bonten say over 4 years ni na mo so obi ni masem mo ne ma de mo so wase no onfam mo so obi ni masem no mo fa mla court ho a 4 years ni mo fa mix asem ma mo pa amplify my ko pese judge no e judge ma me na so mo tim de niema no kra so buy say we ni ase ya say be test ni ahwe say ye ja na frame ana so bi na de dade gbo mu a so ati ase na ase kwa ka meto na me de bi FM station ni bi enkofo say eya obi obeka wasem bia wo tu wani si ne so na ayese wo so pa no enti sisi a no waye se yentimi nkan wasem eno de me ka kire gamafo wo kam ya me kan adent wo ya me haw me ya wo haw human beings are easier to be convinced human beings are easier to be convinced wo say na me ka konfo na asem obi a emfa ne ho wote akire na beka say eye den na sofo ne konfo kopem challenge ba bebusa mi Obinim ni say de konfo ne yen effective me an effective asole no what the radio so ti dem ti fie ti trotrom taxi e ka de wo pe sofo de enkofesi konfo sofo de adan na de hey wonim je de breme wona me ba fa ko na ma papa Jesus ama na nko o ka say Jesus na mla na mepem challenge ade no so an ka say Jesus bra me mepem challenge no so Obinim ade no so an ka say Jesus Christ bra me ne fra na kem no so Obinim ilaja ye bi e kire Israel fo nyina say to me ye rade dia what I say mami asem na me ye say sebi Ghana ha no yesin kofo bia ko school but omo uni ko deep
asem konfo ne kan no woti radio so na woti TV so na woti fie woti church taxi mo a wo be ka se mfa wo hunti no na osofo de e na so no konfo pim te no so bebusa me Obinim se de okeka no ensunsu so be na de breme wo na wo ya asole wo kumasa na akra tema na wo nya dom nya overflow na all of a sudden overflow for ne ma asole dan na nkasa kwa na ye asole dan na ye ma no enye ma bio na wakoye fasting dry fasting mame dry fasting for 2 weeks mako Jesus Christ and he say papa my oboni bia na sebi wo se ma me mo adwaman wo se ma me no monsa club disco no wa mi nko bi da cigarette wa mi nko bi da konfo fie mi nko bi da wa kire me se me bofo na nkasa do no mi mu no ompesa anya ma no eti me hwe me hu ye mi mpie ni obi antumi nka kire me se me mpie nti wo nye bone mame no one is perfect in Christianity. Jesus said only my Father. Bible say kasa kraboni ren ewum ye papa na se ma memfa ni padua ne nye no menye okay for 1 Corinthians 3:16 and 1 Corinthians 6:18 say ni padua ne nyankopon so dan do say ni padua no obese no enti ni padua no mehwe ne so ye memfa ni padua ne nye bone say be a spirit na one me ye adwuma no betima ye adwuma no eno na nchen je meka no say adom ne ye adwuma bibia ye adwuma all of a sudden asode so wote mama pastor say me branch pastors no nyina akọ Atwea Mountain for 7 days am ko ye dry bishop himself me ye 2 weeks me didi minum su ye nyina ko Jesus Christ anim because esi e wo Deuteronomy and to ko bi si ya kro mako ayi kro even say kro ye ai Bible say nipa okra 100 omutimi bu Israel for nipa 600,000 and Joshua mukwa rade say rade adan na kuro kitwa wetima boy Abraham Malek for kranti mi nyina nim and rade say e kan na man na ye bone eti e bia na osofo obi nyima ye bone ana me yira na me mani bia ye bone ti ye pe rade chew se bone ne ya ohun ye mobo no mani pa sambra na wi asade ye yan se wo ye adwuma ne kofom me bra panyin despite group of company adwuma ne koso de bia radio ni TV eti sadin na adwuma ne kofom a enya ne de adwuma ne kofom ede na ekoso yi me so be nye bone pastors obi aso nye bone because matu obi afo so hwe na blabo yi because Jesus Christ and him fasting was a conforming nsem no keka no e na reduce nipa no atonko fotini say human beings are easy to be convinced it Jesus Christ tell say me sam face akwa no wode ne kwa hye say me proof nche say aduru mi ko bi da unim say me ko ye ya me ko face na wa mai asoro na sa aboma nipa dwens sa utimi convince omo ba enye say ma convince wo mo se wona wo so ma Obinim maduro to Obinim mpie mra bonten na be kire se o ma maduro e na me so maba eta nipa na tie nyina o mutifie nyina no obi ate wo wo ma enti wo tie de be koso sakwa ne ba na wa ma chakwa na ama no me se akwa na kwa ne na me no kase kwa me hwehwe no tete wo hwehwe konfa pia mame na wontumi nane abo bia anko ne ho minim Ghana ha se se ameka se owu na ye be fa no se Obinim na asoma se yanko Obinim na asoma ko bo pa se yenkoku no mame mako police station pen okay mako court pen okay me mpanifo wa so de mo judge wo police fo mtom tumifo minimum bra yenka se konfo ya wapi adasisi ya wa nsole yenka se spiritual Obinim akokwe because Obinim abopa Ghana hypocrite wa ha etenye face to face wona ade aba bonten se wonim be defuna adakam wa na ade aba etenye ne defuna adakam ba ko ansole a onye obi kun kwa me ntwa se ko ntwi eti wa na ade bae na me de se eda na nkasa na ekohia Jubilee Park na nkasa wa ma no police fo mpanifo e bae no obi a metumifo me se Ghana police service e wo Ghana ha me salatumu mane se so obi ka police ni asema me ntwema no Ghana police service sada na respect wo mo makotia Jubilee Park 3 hours police mpanifo e bae ya be park police car police fo e bae ebu 50 na me salatu wo mo police ni bia kra ama metumifo se soleko omo de obedwa no mo ye omo metu bo fo se mepem challenge mo ana so mepem challenge ya be bo mo ho bae se ntokwa bi yansi Obinim nkrofo mfa we nkobo betim eto ndo be protect police ni panyini ba ko fa ne phone se obetwa me picture e dia evidence maba mesi wo twa wiye no enka won kan mu masum se Obinim soli free hako papa ya an kan kire me kopem so mo nam ho nyina na wo konfo ya wapia na be kasa wo police voice kwa me no mienu hwana ne hu hia Ghana fo a nyam kuta nipa don 50,000 me hwe nipa ko ba no me kwa ya metu bifu se ma mema woni yatu bu se bra nti wo hu hia cha konfo ya 100% because bosumi mi tuaka 1.2 billion ema me workers ono se no tuaka workers for ka woni konfo me hwe mu school se konfo ya apia san kase na de oba police for ensi no kwan no san to nsa fe wa obeko me se present obetima organize ama me kwa me 200 million because already the branch we nkwa hye mensa na branch bi wo Jesus ya ma oh so wo ku Yesu ani mu ase first waje papa na ni monyam
mame eya so wabo obi atete na ama because say me dem aso no manyina gidi a Jesus Christ mu enti obi anim say Jesus Christ na eboa no obi ni maso dem o aso dem wo ba ye mo obi adi mo mpa no Jesus Christ boy sika ware nya enti obi agidi a Jesus Christ mu kuma se tema Yesu picture bobo dem o bia na fe waba bonti say enyi Obinim Jesus na eboa no na Obinim spirit eno kwa na share Jesus Christ agufu say uye nsanche ni no na mo bonyum na monyum ni bia ni kan pa o ti say min kai bi na ba kwa kai Obinim paibo eya na nya asem ketwa ada nwum na ya mo hye de soya na eya mo redim no so ai te se nkrofo nwum a ye beka ne se wi ase nwum ma bo no na mo de agina mu ho ne nye adoma chede da kwa wutimi kan ye wo krom na bishop hwiri na ye wo krom nkrofo se eh na bishop Obinim na ye wo krom za adoma chede ni gu ahodo obia ne ne de obia ne ne de rade de ama no wo de ne presenter me de me ye sofo obi de ye musician and wetie beat ede and was there be adia Jesus Christ on the ba Obinim aye de me de be form nwum so atiase enti e pese e chese amachi de ana say bia lumba mu beat na mo afa no eye bone ana oh ede and branch so de abonwum so atiase eto no no wan fa me dofo ada me a so atiase me hu me dofo because ya na airport me hwe me dofo animu a say bi obi ho a wo bonwum ne say te say ye wo krom na Obinim ahwiri na ye wo krom na ania mu di wachi na ye wo krom sa eye da na ye wo krom kwa betom meti wo wa sori wo fine say abrante ne fen atom no and obi kokae e kire ne say Obinim asole no guy ba ko to nyom say bishop wo krom wo fa ba bia trotrum tax ye gbo udin enti Obinim e gbo udin wo waso say wo krom na mo ka kire atom so we see me court e na atom so be trotro ni Facebook ne na bonti internet say na sa nyom kwa na we krom Obinim na bo ame e ma ne ba bonten o sa mi anam di seed ni koma Obinim e wo tema asole e na papa Obinim ni shira me na how can somebody make me spiritual father wo court so what I say enti the ma sa enti asole ma no kura hu ye me se me nyo bia me bo obede ba bonten ta asole ma no kura hu ye no se atom kura ya me ba no e no mo so start so no kana na fe de ye wo krum ni se ade da bia ukora bia mpa bu bia ye wo krum chichi aso ukra wo krum ni krum aye mo odin ukra wo krum bishop afa ye mehwe abusia kakra bishop ye nim se wa ware Florence ane da so ono a obi anka ho oh okay nti Florence woni no wo masen ye wo 3 boys and girls and our boys and first born your friend gifted Obinim over 9 years okay promise Obinim over 7 years Angel Obinim over 5 years Angel Obinim and kasa boys 2 and 1 girl oh okay and you think kan wo boy djuma pa na kame pretend but Florence say on ko biu kame pretend 10 say wash asasi so me pretend nke say obi ja so na ba kwa bishim na komo so e multiply for me pretend na komo wugu sa ye pon komo nyina wo ya wo say spiritual me pese wo ba physical kakra se wo sore na wo ba physical spiritual no honhom no be hye ni padua na tie mu na se wo fie a anopa wa sorry to say ne fie dey everybody ne brebe nkra na ya wo ya sorry me yet Tuesday e wotema Wednesday Accra Kumasi Sundays na Fridays in the branches will be aye ne dey today's akanya de me fie me nko ba bia days a wo fie no typical day how is it like meet me ni me ho dance here because ana Proverbs 27 verse 2 Proverbs 27 verse 2 was it one kasa untimi nkamfo ho ma wo ho wo abonte na nyi waye okay etimi an kasa lo meet me di me ho dance ake se me nkola na me yere ne me ma no ene bi di ho dance 24/7 me hye me wotama me yere me wotama me ma me wotama me wakese ye bonkomo nyame adum se de me bra panyin na bia UTV anche ne nso bia OBTV wo moti TV decoder so enti mi tam bia me ne OBTV wakese fo ne to ye bonkomo ne ye hwe nkomo na me ne nam compound ho ne ma ne ma OBTV wo fie ho ana e pa twa ye wo fie ho a okay se enhira ne dosho enhira ne dosho enti wo ba ho kra na wura wa wo be shock OBTV achi adwuma ben biem na wo like to say we asori sinchena yi OBTV awo corporate work adwuma wa fa nkofo eno so mo ye ende bebre de bi ni de oh minti minka bebre me wo hotel guest house e doso bebre bebre e doso minti minka wa ha okay ni nyina wo fie wa e bi ye outside bon na mayi manim so e de adwuma bi a hyehye nkrofo bi nsa eti obi oba ma so le bi anim se me menye sikasem because menim ba bia income no eba so ati ase ba na nkofo we di concern se omo begun a dis omo beto card ana number nkwa se bi emergency ne nso kra no su ni sika obetu emergency no emergency nko na free die bi e se we die free obi anko hu no eno nso kra no dis e woto
I no so ne bo obi obeka bia oboa me wo ba so dem wa me na me announcement okay I just say bia na me ni ho e na mama me sofo ba ko aye wo ba na ma kire mu a kire o say me preach wo multi TV for decoder so omo mama set satellite na for Knet Knet for hwe me omo nim say every month bi omo di misika 40,000 Ghana 400 million a month enye me nkwa na metua se me metua ma Knet ya omo so betua bia ma ban because receipt no me de ma me no omo atwa so tax ne VAT ni bia wo so na ye se bi kwa ban ho 400 million a month into 3 months near 1.2 billion 6 months 2.4 if you have me no ka say last 3 weeks am akotua 6 months 2.4 billion eti me ba na be cheche mu akira Solomon say asoli May me pamocho TV station ni the machines ya na yato camera ni bibia ya na yato but Knet form am satellite month ni 40,000 400 million te me pamocho wo momwa me kakra so ati ase na ma start say wo betima boa me 50 Ghana 100 Ghana so mi chire mu say wo betima boa me 50 Ghana 100 Ghana 200 Ghana do aho de be so no pa be boa me TV program nti enye se auto ticket and na se auto number wo dey ba counseling or profit wo na me betima to me se number wo dey booki omo je numbers Debbie o say numbers no lie se bi umo bi aba be boa wo 100 cedis 1 million no anam obi aba be boa 2 million no anam obi aba be boa wa yi a so ati ase umo bi aba be boa wa ye pon omo nyina be bo maba we kura ne ye ne numbers no kura no we kura ye numbers no kura no ye pon omo nyina bo mu ba anse na ka se da bi mom ye nko the numbers number 1 mra number 2 mra ye ya announcement se be boa TV program ne ye mboa no ye start 50 Ghana 100 Ghana nti ye boa bo sika na no a contract ne so ye 6 months na makotua na sika esa aboabo no ne esa dia kotua ne mum se me be charge na ma hwe na me Obinim wu me be charge wo beti metua me hoka adum na wo me mu no beti me 5 million kwa ka menye na tanya nya wo chiche sika o sika de me chebi wa sole dem pa se wo hwe me program me charge sika wa sole dem and you know physical and spiritual o physical me chebi se ma me hu so physical ko ha dan o se ai me se okay mo kom bia me bag na mkofa me check man na send physical am dia ma no and e was spiritual so a me bom pa ya mo nya sika ne ma nyina wo ti se bia wo ti aso dem dia ya spiritual hu se wo che sika no ti se ha se ya bia be hu na wo che sika spiritual se utimi ye bi sa e wa sole dem se ma ye spiritual sika ma na pie physical wa sole dem why you be sa and dia win and no dia spiritual no e ye personal between I and you e bia me ba wo nchen wo dayim na maka twa se me sika esi ha dayim be hu se sika na si wo mpa no so oni so bete wo ne sika na si wo physical I see. And obi won so mtimi ka chan se sika ko go bank account shum because me hu se wo ni sika wo be ka kire me physical so ni sika timi sika ko go bank account shum to ni si ti wa ko check to be ko no na bia sika ni gumu physical ya me te se wo ma lotto numbers lottery number no mame say Ghana lottery number ye bone dia and American lottery ni nya because nyina lottery because an MTN for lottery I didn't make lottery filling station go to petrol kwan ye ma coupon se fill ni nyina lottery ye ko find o ma lotto numbers me so me che say lottery number na dey defend lottery said ya o beba because dan me share o clip bi o say na bishop ma me lotto number me ko try na me die enye etile musa say dey defend lotto number enye sa baby awo keka ko nya no nko na me de man krofo wo ma enu bi na enu achi so ma foforo metimi de obi kra na mama say bia me no tui maka say mama me hu say bia ho kire bishop ampo bi fe wura tumi na bia mpiska ya adwuma me si okay je broni we number na friend na ka che ne say e bia omwa e bia bishop na e be nwa say bishop betima friend no be boa me say ai e bia sunsun mayi mi hu adi a kire say nipa no say ase me si hu kire nti omwa no nti ba friend nipa na boa wo sika nti sika no kwan ne de e bebre so atase me kai say me boa mo bi wini boda fofo lottery bi mo nya atin so nya fie aseka fidelity for no me ye zero promotion bi me boa mo bi wini sa zero promotion ya wo boa na say ye me spiritual work ti untimi nka but lotto numbers na dia me te o ti say NL die ya single 7 single 2 88 we no and dia me a ma sha ma te say wo di bi ma ti dem ka say lottery ne dawson. Oh, okay. A dozen. Two what types of lotteries are the man from Mucha? If you are a raffle type, yes. If you are so any man who dig it no numbers no akucha no wodi. Inti sanity dependent lottery crona echo. So lottery come to be abroad America and Germany. Obi timi friends bishop ye two number bi wo Germany and America. E 6 numbers. Wo dia ye which money
It bishop select na man mama say me 2 days and 3 days. Obe frame say okay, me ko sunsu no mu. Me hu ni eda pot say be a Friday na Saturday. Na ma we na beba. It je ni twa. It obe wi ni. No de na say da brem say bishop e bia me fan me say bia fafa Western Union fa din we na ye na so sofo. No akwaje. Na me so so bia bonya me adwuma. Anti omu di loto na omu mane usika ni bi. Enye loto nko a lottery bia e wa asase so bia no. Wo pa ma me bra panyi despite group of company kura nka say wo ye lottery bi de car bi esi so. Wa beti ma tonwom pa wo PCFM anase bia okay ana need. Wa beti mi atonwom pa wo UTV se be che wo car. No wo ba bi mra me ho ba ma bi mra mo so wo competition ni bi say like mentor. Meti ma bo an empa bo ma na wi ni ne de ama no. Lottery. Miss Ghana, lottery. Ghana most beautiful, lottery. Icon, lottery. Property, lottery. Have a crack on lottery. I have a cry lottery. I say Bonia Catran. And go part of my channel down. We are Bonia, Oko hell. We are Papa, Oko heaven. Lottery. Lottery. We are Bonia, Oko hell. We are Papa, Oko heaven. Lottery. Jenny Pedran Banana, what they call lottery. A different lottery. Find additional lottery. Yahuba and Abinya. But nam ka se Bible no so say chacha nyu. E wo quotation be. Obi bosia kra yensi ho. E wo quotation be. Jesus said it. Jesus can say umo obi sika menyi hu nsi wo yesa ye friend no usury. Obi obeka bi aboa. E wo Matthew chapter 5. Yesu chado ma chede ma obi mo bi 5, ebi 10, ebi 3, ebi 2, bi obi ase na ho odente. E na nkofo bi ode ma wo ma mfa anya adwuma. E na Jesus Christ say, "Saa de we ya me de ma wa mfa anya adwuma da kosie." Senka me de koto bangia what the parable and can see who beba na Jesus Christ crap and say wo sika na mfa anya dia fa koto bank na nsi hu beba sa na Jesus person wo kire eti Jesus nka na baby ya sensi hu bia ni wo se de onu di kosie ye no Jesus buy wo so ya po abole adenti na wan kasa me de age ne ma wo no wan fa anya adwuma na Bible say de ye adwuma no nya mo ho no owura ne ba so owura age na de share me nsa na me de ye adwuma no me nya mo hu sei. Na the Bible no can be done say the omo de esie yo man fa anya adwuma no Bible say ogege omo de ne sade ko kan de ode ye adwuma na fa so ye de ba ti fa so nti ne digwa yo na nkrofo ya asofo ni bi ehu enema fa o manhu afi ya abato afi yetete niema ebekoso amanfo yem hihye ne ade wo de ya nyame ni bibia ankyere onfo men yo medical committee me ho amama kasa sisi ameka se ma record me se mi wiasa me ba me kan obi asem da enti obi se maka na asem da na bonte meka se what bi su da fa footballers musicians actors actresses MPP for NDC minko obi ahụ asem da mimi audio ni abonte akuya Ghana me se mi bi ade hu na wonhu bia na mini time o sa de no ho nyame yi kire kura woni time so beka nyame yi kire mkwa se we ne be wini president we ne be wini we be lusu kura menka ena se o papa yi kire se mommompa ye bia o man basabasa bi besi ana mommompa ye asumdwe no ho betechima na bibia o papa Jesus yi kire kura wonka se o yi kire me se ye mompa ya wanka nche se mfa meto abonten so se me mompa o jimidi se me bompa ya e be ye adwuma so o jimidi ti no yi kire me onyi ankire wo bi fine ti ma be ka che me pastor se ne ma so le man se ne mahu ti mo me mompa ye wanka se me ka na bonten kire Ghana fo mo makomantu because meka se MPP be wini and NDC be wini a party ni ba ko beta me so ma so le dem no me nye politics wo ho na de nyame ayi akire o de wusuro nkrofo tan wanka se be ka kire abontenfo wo se bo ho mpaye eti uti asem na tie ni bo ho mpaye Obinim wanka se Obinim ko ka kire nkrofo enti wo ka se ko ka dia eno se Ghana fo awade ayi akire me se me ka nkire mo se abatu se ne besi wo yi kire me se bo mpaye se be ko ena me so wo yi kire me na me bo ho mpaye okay enti wanka se be ka na bo to ka se meka o meka dia me meka yen samra o personal life ni mbi nti e de pa na se wo nye hwe ya wo ye hobby e ye den okay manage ball okay aha manage ball enti no se ye bobo bi wo TV so a bitimi hwe bi ba se metuka akotena stadium pa lo de la line team be na wo support amano ne ba ko Ghana ba ko minye obi a me support obi a na se de we niji ball ho pai yen fa de say Black Star bobo ene Nigeria me ye Ghana ni enti how can say me support me krum Ghana for
So we say gan na manoni e ya obeti Chelsea ni bia Man U Arsenal AC de Milan say wow ni wo ya guy nti ube hu fine no ubenya wo krom ni Ghana ni ba ko bia obobi oh okay like Sule de da you Asamoah Gyan e bia Asam friend say ACM ubenya obi a wo krom ni ebe ko gold ye ebe ko kasa ebe ko corner say ko ho ebe ko gold ye ko corner sanete wo krom ni wo fie ni bi bobi de fa wa koma support no oh okay me sana mete nti de he na wo krom ni bo wa manoni a wo support eno de mika se meka bi sisi ana meboa Asamoah Gyan kro no ye mi krom ni Ghana ko team wo bo sisi akwa menim oh okay Sule menim de da you menim omo bo ade ana wo beto so ade omo bo bi ana wo hwe minye obi a meta hwehwe sa ne manema no won say wa ka say mi say meta ye spiritual work ne mo eno ne ye frɛ me say me meye so ati ase fine but me wo fie na menye hwe dia fine meta hwɛ boy bo TV so enwom ana me tie nwom ene me tie nwom say me panyom pa enwom ben pa na wo pe oh say me Kristo ni nti me tie gospel ena gospel kura free wa ye mpanifo ya omo soso no edi ka betoto nwom ansa na ye yere no mo bayi sama bobi mudi no omo nwom high life nso menya nwom no pese no ena mepe emu nsem no okay obi bo nwom se se ruade ye wadom na bi ka wonsa tene wonsa mebi nka wo bia wo hia mowa na wiase ensa ko na ensa ba ye eyodonko we nya nkwase anwom wose ebi ka wonsa tene wonsa okay so ati se ena o chia me kwa me nso no rake ense hwa bo nwom wose wo fra mi baby say na baby mi o wa fa mabofra bi wo fra mi sweetie na wo sweetie tie wes ne pa enti na me se mi tie beat no ba me tie wes no e che se wa na ma Florence inspiration wo fra mi darling na wo dada mi o like say wo fra ne darling so dada no wo fra mi baby no wa fa mabofra bi enti me tie wes na anwum ye de enti nya beat no but wes no nam de tumi ho fo nam de abɔ me bra oh okay eti me eda me te san kwa me fra me yere ka che na se tie nwom no a wo chia me kwa me rake abo wo fra mi baby no fa Florence Sofia ya mu di twa mo na no kakra oh odo de ye di bi odo pa de ye di bi eni odo na Sofia ho pa Florence de obi antumi teteme ne do ne mu da oh ye de nyame ase na aduane ben se de ya wo ka se wo ye fasting ni adi aduane ben pa na ope me didi once a day me didi twice krada Monday ma hye aduane ama my wife Monday bia ye dwode bia me di bode ebena de bia me di dokono utwa de bia me di jollof ya wada me di fufuo efia da te se na me di banku memene da eye die huo kwasia da ye bayre ene me di ya for 7 years fasting day bia mamo what they say fasting day no one check me breaki fasting na ena me di me di once and what they have in a breaki and yes fasting once me say me ya dry fasting 2 weeks yes and say 2 weeks ni na men di manum issue oh okay but breaki who resu issue mo be say abafom and na fasting kra ye no normal ebo sesa na wa breaki ni we decide no say mo ana doko na make ya media my wife ya doko to say Tuesday ya obi anim say me ya fasting Monday Tuesday Wednesday Thursday week ni na me ye me no tuwe kwa me di insure kwa me no bi okay so what I say did you say my breaki fasting no and numere bia 6 na banku ye be yi 2 say na Friday 2 no kra no untimi ni ba ko kra man nsa e bia ba ko no do nsa kan ya na wawie na aka ba ko ne fra ade be che memene da no the same thing kakra bi ni wadi because why you fast na mo ye furu kwan na dey asi okay and na ma nipa be go asore dem wo say me boa wo monti wo so mani age dem ba na ya wo fa breakfast wo dia ni dia nwume nko na odidi wo men kai da ma fa breakfast say cocoa tea oat men kai okay men fa bi da na nipa di wachi do so pa wo ba kura mpanyimfo wom nkuma wom stars nyina di wachi wo ye den no mu nyina wo manage omo utua omo nyina aka ayi so se woni sika oji a wo de hwe etua TV ho ka wo ye de etua wo bills sada me kana hyase no wo ba asole dem ho no mo a me de beto anim se boa me TV program no nti obo no a wo be boa no 50 Ghana so ata se 50 Ghana do de be boa wo 100 Ghana share so for kese ati semi and a young pastor sikura no e be 2 million 5 million na the whole Obinim kese 50 Ghana 100 Ghana no de aboa me TV no eti oboa me wi a me meboa wo am obi sade na ba ne hia me eti me boa wo wie na fe o ba be damasia ene obi timi damasi 10 million 20 million 50 million and a percentage ana da bi e ya seda okay say yesu sa nipa kwatafo 10 yale ba ko be danase okay so ati ase da klon de the Bible kan so na no be danase so ofa yesu share chire de yenim nti obo so wo abrochira wo sende wo so ati ase I remember say 2 weeks
obi a cheme 2,000 I think $20,000 2 weeks here my money $20,000 $10,000 is saying over 400 million obi a cheme $20,000 wa wale for 18 years woniba me kon nchen wo dai mam se je eba me ma ne ba entafo wo dai na ni so tie no na obo ni kura ma ne say obi ni ma cheme entafo no san say ko ka kire obi nim si e peba no so de ba na bebre wo dai ampo de abra ye nhwe ni mu 22 years mantra no nyin say no wo ye say be ma no so kwa bochiri ba ene wo fra mi fa bochiri say bishop ye de akra na beto wo daniel obi nim na me de ma se de ba me wa so dem sa na obetra manim o si bishop je envelope because me mi ma hwe mi ko fia me kan ye $20,000 800 million na me ko to me dollar council so what you say eti we yesofo a wadwuma pa ena ma won sa ko wa no na oto na onya fast na mo mpan mo wa asole ma na obedi hia na wani kobiri wobi bishop emre na so ne de ya fa kra se wa apa aso apa enti asemben na ubeka twa to bibi wo ho a opese wo kan dia me pese me ka kire Ghana fo nyina etwa to no se me de me ho example se me nka obi a ho asem da na me nka bi nso da ni audio ni video ni abonten se maka obi ho asem da me dwe me ho eti mo obi me ka me sere Ghana fo ye beto aba mema MPP ni mfo so ntwe NDC ni ma ne party ema NDC ni so ntwe MPP fo ma party munyai muslim fo no mo worship wo mo e god obi a wokọ afa so so ne nyankopon ni enya Christian fo so Christian ema Christian fo nkotwe muslim fo mem na muslim fo so kotwe Christian fo mem party no di obi apẹ e na obe join wo pa join MPP wo pa join NDC yes remo sofu bia so di ulemu ema obi ankoka obi ya ye beto aba na so wie mra mese me nka obi aho asem da me mo obi adi nka asem da bia obi ne beka e beka me ti mi kwe de mesra so wie ma o my Ghana ene ye mpanifo nyina so obi ani lemu wo ye police ni a di ulemu soja ni a di ulemu obi ani lemu na mo beka me dia na me hu so na beka me dia human beings are easy to be convinced obeda de nipa adwen na wasem ya kire no na makoye fast na ebo mpa na nipa ni hu bi ondie me so ba be kire ma adwen abonte se de wo ka no enye no kore nti obi ani lemu edamase Ghana for say and so say na why so for die na wakai fache friends radio so na wa hye ho so ka de omo ka na ya adwen kire edase na nka ye hwa so say nka physical bedane ade bi nka hwe ya na because nko for Facebook comment na menti ya say oh ye hwe say bedane abo ben wo wa na say krama na mu hwe say nka akonwa mu na e behwe na nka krama bia besim omo ti ase me diabolo be say ye sunsun masem e ye spirit no me spirit o ye bofo no ene dane saade na mama me na me bra panyin despite so ase ene me brother ofori so no ofori me nua so wate mate ofori ye me nua ofori special eyes o papa echi matu ene me maame nti fie ni fie nti meda omo so ase na mada Father Dixon ne ne mpanifo na wo so meda wase se mama me akwanya na ma cheche ni me mu akire Ghana for but me sere nkofo se enya se obi ni me ho ne teme na bibia na ma ba abonten maame eya pa say wodo me say if as example wodo me no all of a sudden me fra wo mfa wonsi me nchen bi me ke bi na ma me nsuo no na obi asɛ me ma kyerɛw me fra wo mfa e wo sɛ me so me fo na me kyerɛ bi emu kyerɛ sɛ ente sa to beti ase na fi wo sa ba me din sɛ ye eya ye mfa nye wa na bɛka sɛ ede abusia na de ebre ne kopa nti ye nkasa biem ye de asi he ya enkomo a ye Bishop Daniel Obinim atwetwe ye ko YouTuber UTV Ghana online ubenya ahwe e wo honom na se ko Instagram so a pictures ne de e flow ho pe ye UTV Ghana Facebook nso etwetwe funyanya e ye UTV Ghana yes sorry so na premuto a ye de UTV midday news no abremo edi ameje so e ye yakonama me ne me production crew ni nyina Brantie Prince Obimpe wa bere pa na so ya ye hye me no Prince Mbo oni edine production crew ni nyina yeda obi bia special thanks and executive producer Father Dixon nyame ya domo china Adekye Nsroma ye besia ba